Ok, díomh cardide agus fáilte chuig an seacht an gear seo, nílach an céidín déirdín agus an aine le déanamh goin, so tásúla gom go raibh deir seach na fada ionintach deas a goibh ón sathairn go dtí an Máirt. So nniu támuid ag leanúint rá leis an obair. Tá an ceacht deantamach an séú lá de bealtaine sin an céidín tá sé an taobh, tá fear Microsoft na sin agus dar nói bé an cabhar ar fáil ar YouTube. So má téime isteach fecinn sibh go bhfuil muid ag obair ar an scrúfapéir ó 2014. Bé muid ag léamh altainna 1 agus 2 don Cuid G, so sin ceann is deacra ar an pápéir. Agus bé muid ag lína isteach é roimh ní truc a maidin na mór, so that's maidin de déirdín an seachtú lá, agus bé an foirm ag dúna an sin. So níl ceithre ceis le déanamh a gcuin inniu, so má feic muid ar an bhuiream. Tá sé le amach mar seo 3 pointe, 3 pointe, 3 pointe agus 2 pointe. Na ná déanana go darmad fiú gohfuil na pointe an sin caithí mé ceartta chun physically ana ar sin, so tuc sé súsnar tá sibh créach na mar náid gur fuair sibh náid sa scrúdú sin ach bé deise gom den dul isteach agus iad ceartú agus na marcna a bhrunna ormh san nabí bor faoi sin. Bé is a goibh mar chuirtha mé isteach ar an bhéalra go bhfuil an ceart gan sin deanta gom. Ok, so le sin ráte ceiste hain coníon Moira agus Inge ar Ilan Bl3 Meleisce. Tar sunraí faoin Ilan sin alta hain. Písta fizí isca an sin ceapan go mé an tain duine ar an dam atá fós a ggóil fizí isca, but cumadi mé bailí gabhain ag dul. Now, tar sunraí faoin Ilan. So 3 pointe béiste glorg ar a leid 3 pointe scríofa. Cad é a caithí na drafórcha a dhéanamh ó am go ham, mínig céin fá, so an sin 3 pointe. Fáin na drafórcha litir in alta dó, nach raibh éon cuine acu léithí láháin. So an sin fáin siad é sin as an gurm tar sunraí faoin litir. Agus an sin cad dhéanann mór agus Inge an tróna sin. So nuair tá sibh críochna brú ar send agus submit. So má tá sibh sásta le sinna dhéana, is féidir libh dul agus alta hain agus a dó A agus B á léamh, agus an sin muna bhfuil raicimid tríd na altaine inis. So der Überraschende de Besuch. So besuch sin as an bríthar besuchen sin cuirt a dhéanamh nó a chur ar duine. So sin an cuirt. So an cuirt a chur iontas orthú. Überraschung. Le Kinderüberraschung sin an milsean an of Schokolade. Kinderüberraschung, Kindersurprise, so sin Überraschende. So die beide Schwestern Marie und Inge, so am Birch Drafórcha, Marie und Inge, wohnen seit 30 Jahren, so an Seitchen ó Cilíonn sé bhfuil siad fósaigh ina cónaí an sin. So tá siad ina cónaí ó 3 bliain auf der deutschen Insel Bl3 ar an Illen germanische Bl3 in der Nordsee. Tui. Die 5 Kilometer lange und 1,5 Kilometer breite Insel, so an Illen, so die Insel, so sin ag cur síos faoin insel idir an focail an agus Illen. Tá sé 5 Kilometer lange, 5 km fad und 1,5 Kilometer breit agus harter Lachkei Lachen Insel ist die kleinste der deutschen Nordseeinseln. Tá sé an ceann is lú dosna Illen sa airge túi Germanische. Vor der Küste des Bundeslandes Niedersachsen. Tá sé Oscór an Küste an Costa, dem Bundesland an Cúntaí Niedersachsen, so Niedersachsen sin anam an Cúntaí, gus tá an 16 cúntathe nó Stáit Federálach sa German, Niedersachsens ceann amháin dóibh. So tá sé ar an Costa de Niedersachsen und hat rund 500 Einwohner, agus tá timpeall 500 duine ina cónaí ann. Es gibt nur einen kleinen Supermarkt, níl ach Ulvarga Biog Awan. Nílach, there's an nur.
Manchmal müssen die Schwestern die Fähre zum Festland nehmen. So manchmal, uanta, müssen cahi die Schwestern, na Draforca, die Fähre an Bord zum Festland nehmen. Cuid an príomh talamh nu an ilcríoch nu an talamh tírim pe focla tá tuaigh career. Uanta cahi siad dul cuid an príomh talamh. In der nächsten Stadt einzukaufen. Kon dul einkaufen, ag sioppa dóireacht sa nächsten sa céad baile eile. Denn im Inselmarkt bekommen sie nicht immer alles. Denn sin mar nu tusk nu devor sin. Devor. So tusk nach féidir lo teacht gachrod immer alles. Nach féidir lo igóní teacht gachrod san inselmarkt sa sioppa an Illen. Insel now an focal de Illen. Was sie wollen, so ni féidir lo teacht gachrod atá allur gacu, was sie wollen. Zum Beispiel, mar hampla, Weihnachtsschmuck für den Weihnachtsbaum. Mar hampla, masche kann nullig, don kran nullig. So nish, tá si bhréid an conín siad an Illen, sunri faoin Illen, so tá roint sunri an sin, just be cínte ghuiil si sular as gailge. Cad caithí na dtíre na forca dhéanamh ó am go ham, son sin cúpla sunri faoi sin. Céim fá is dói, agus mína céim fá an sin. Brunam, So, eines Tages, Lawan, bringt der Briefträger den Schwestern einen Brief ins Haus. So, Lawan hoog an far an foist, litter, cuig na Draforca sa cheach. Marie öffnet den Briefumschlag. Now, ein Umschlag sin rud ag an attain timpel. So, ein Umschlag sin an clúdach. So, an clúdach, agus brief, litter. So, an clúdach litrach. So, duskel si an clúdach litrach, nu osclín si an clúdach litrach, und liest laut vor. Vorlesen sin leif aus Ord. So, lein si amach aus Ord gehört. Ich komme euch am Dienstag besuchen. Tá mig teacht cuibh Kurt an March. Ich habe Ferien und komme um 4 Uhr mit der Fähre an. Tá leanta Sarah agam agus tá mig teacht ich komme ag a cara clog leis an bád. So ankommen, shriki me, nu tagam. Euer Cousin Hans. Vor colcahar Hans. Sin Hans actually, sin notative. Hans sin Sean. As Germanisch. Sean nu John. Inga ruft. Nu glei Inga mach. Nu beek sie mach. Dienstag? Das ist doch heute. March, sin in you. Sie backen nachmittags noch schnell einen Käsekuchen. So backen nachmittags. So rinne siad bácáil her nóna go tappi, Kaka, Kosch. Und freuen sich sehr, agus wie siad ag súil go mór, als ihr jüngerer Cousin Hans, mar wie a colcahart níos áige Hans, der Polizeiinspektor, so am Blachtere Polini, vor der Tür steht. So, nur wie siad ag bácáil agus ag tnú leis, nur wie Hans ag seasamh las muit den dorf, os cór an doras in ar stehen sin seasamh, agus for sin rih nu os cór. Den Käsekuchen servieren sie Hans mit ganz viel Sahne und Tee. So, hug siad servieren, tá sin annach leis an beirle, an cácha de Hans le alán Sahne sin uachtar an Tee sin tea. So, hug siad Tee agus alán uachtar leis an cácha. Die Katze darf die restliche Sahne vom Teller lecken. Wie Cad darf ich zur Toilette gehen, oder Cad und Dulkügelers. Die Katze darf, wie Cad und Kat, die restliche Sahne an Krötelle und Uchter umplaten, lecken, well, Neil Carnation is facial if Asian Astro Div hen. Lecken should, we'll say Levet Jas, wie Cadeki, Hans sieht schockiert zu, aber sagt nicht, wie komme
le íontas hans ach níor dúirt sé aon rud. Ok, so isteach libh now le ceiste 3, fain siad litir, tar sunraí faoin litir, agus cad a déanann siad an tróna sin. So is féidir gach rud a dhéanamh mar sin, go n-éirí libh